Uteithio wa dawa mithemba itiganite uria umite kuri gikundi kia andu a wendi mwega kia dawa Life Sciences utwaritwo thibitari-ini ya Thika level 5 gukirikana gicunji kinene kia arwaru thutha wa kurigitwo kithiaga kugura dawa nja wa thibitari. Kindu kiria kina bata ni system cikorwo ci streamlined na futuristically tutigagikorwo na handu ati thibitari ya thirikari iratuika ati patients ni meguka makaga dawa na ni kindu ya finance ni thibitari ni thirikari at large na thibitari tufenya turia tunini yake generate gakihota gukirana maundu mayo. It's a mix of all the drugs. There painkillers are there, antibiotics are there, plus some of the surgical drugs are there, surgical gauges and all those things. It's a mix of all. Thibitari uyu uria wamukagira arwaru kuma kaunti itiganite aingi ni aria maikagite tari ya kwaga dawa iria beanetwo ikiboko gukorwo kiguni kurio. Ona rewe within Thika na Kiambu at large makoro magithura most of our government institutions as hospitals of choice na muno magerie kuigira muno universal health care na NHIF tondu ni insurance cover ingimateithia muno riria mundu arwara. Arugamiriri thibitari-ini uyu moritie gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi kunyitanira nao amu kaingi ni maiguaga makibinyiririka. Turabatara gavana witu atuteithiririe uria thibitari no ngiongererwo kigina nigetha ihota guserve andu othe na serve uria kwagirire na no tuko twi thutha wake maundu-ini macio mothe nake atunyite mbaru tukimunyita mbaru. Makiaria thutha wa kubeana uteithio uyu gikundi giki kia andu a wendi mwega kiugite gikuthi na mbere gutwara uteithio ta uyu mathibitari-ini mari no nyibu wa dawa. Ngiribotera Inooro TV, Njetago Masi, Wadia wa Muriithi.